Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umudud dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita magangka luar biasa kuasana pang Allah Subhanahu wa taala. Nasabak pamasena nasibawai akka masena lori di manang alhamdulillah angke petunjukna angke pertolonganna pang Allah Subhanahu wa taala ridi sehingga alhamdulillah angke ki hadir ron ramak barakah untuk laksanakan kewajiban tak sebagai umat Islam, yang hari itu solat maghrib secara berjamaah. Kemudian nawaring itu kesempatan untuk tudang dalam rangka talibul ilmi. Tambai pak disengeta. Mudah-mudahan ia pak disengeta mencaji ilman nafi'an. Mencaji pak disengang ia bermanfaat teloridi. Ya sengip ilmu yang bermanfaat ia hari itu sidi pak disengang ia mutameri lalang atitah den na bawang okwak kalangnya na sebang kepak disengang narekoyak gurui okkomi bawang akalangnya monroh. Tapi ya kita harapkan yang pertama ilman nafian ia naritu pak disengengnya den na bawang okko akalatah, tetapi ia pak disengengnya noi mutameri lalang atitah. Magi na perlu muta marilalang atita. Nasabak si tonget-tongen na iya rupak disengengnya iya muta marilalang atia iya narayule makamalakang ni. Nasabak nareko iya pak si dia pak disengeng dia na muta marilalang atia biasa tu mawatawatang untuk diamalkan, mawatawatang untuk dipigau. Contoh sederhana bansanya mas sempajak beri jamaah. Yakin dan percaya mega kebanyakan di umat Islam napahang misem makada iero sempajak berjamaah mega keutamanna mega apalanna. Tetapi waktu jadi sebagian umat Islam iero pak disengena tentang sempajak berjamaah okom yakalanna denna utama di lalang atinna sehingga namun semakada iero sempajak berjamaah mega apalanna mega kautamana biasa dek nulai injuk kelo masih gie untuk mak berjamaah padahal napahang padahal niseng makada mak berjamaah ki 20 itu kau derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Tetapi iero pahanna iero pak disengena dek nulai pajokai ajena untuk lo masih gie magi nasabak iero pak disengena okomi akalan namonro dena mutama lalang atinna nareko si dia pak disengang mutama lalang atinna si dia toma tepak insya Allah menyamang macening atinna pigo iero pak disengangnya menyamang nyawana makala malakang iero pak disengangnya sehingga mudah-mudahan engkata rion rama barakah meringkalinga ada asi peringarangan talibul ilmi mudah-mudahan ia pak disengangnya mencaji ilman nafi'an
mencaji pak disengang ia bermanfaat eloridi betuan namu tamari lalang atinna ratita sehingga engkaki mulai makamalakengi ia pak disengengnya. Kemudian yang kedua detona yang lupai makiri salawat nan ya mapa salama lo alim nabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tak si biar papa salamat tak mencaji wisaba mencaji wasilah dia surumon rimatu lolongengi syafaatna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai ku nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Engka sidi pakutana, biasa yang telinga. Sidi pakutana kapan mereka yang telinga. Si tongan-tongannya pakutana mekesing untuk menjadi perhatian kita. Tetapi sayang beribu sayang, ia pakutana biasa tahu salah paham. Biasa tahu nasalah gunakan. Jadi pakutane makasing, tetapi nasalah pahami tahu si bawa napa ke guna salah ye pakutane. Kaya dari itu yang natong kasi di pakutana maka da misemoga iyoro musompai masempajako asawani bekalima sesosiwani misemoga niga iyoro musompah. Maka singiye pakutane untuk kita menjadi bahan renungan. Angkamo giro misengi ni gale sompah. Tetapi ia pakutane biasa to na salah pahani tahu Pekko salah pahanna nasan ye pakutanang pak disengah matandre. Biasa nasa pak disengah ma'rifat. Maka dia aja na ako rumakutanan. Matandre lada pakutanammu. Aja na mo pikiri lada ye. Nareko mo pikiriku ye. Nabetu ka matu sarapa. Nasan ni pak disengah matandre. Padahal iya si tongan-tongan na memang pak disengah ma'rifat asan na. Tetapi makadai panritata awaluddin ma'rifatullah. Betuangan na amula-mulan na agamai iya naritu misangi puang Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Jadi iya si teman pakutanai tentang ni gale sompa tania pakutan matandre. Tania pak bisa ngepil sapat. Tania pak bisa narekole pikiri kini betul kisarapa. Tetapi pertanyaan mendasar di lalana agama ta. Dia nasalah pahami tahu Angka tahu kepakai guna salah ya pakutannya. Kaya kalau ia tahu makutu mas sempajang. Ya. Jadi yang kata biasa makutu dan nami mas sempajang letanai. Magi ni mas sempajang. Aga jawabna, iya payak melo mas sempajang narekuisan ini kele sompah. Bangga matu sedi waktu si runtuh kisi. Letanai sih. Jadi misan ini jam sompah. Jawabannya misan nih. Lanjut pertanyaan. Magi pada dapat mas sempajang. Ada si pape balitna. Ada na gunana mas sempajang. Narekuisan nih. Niga mas sompah, niga le sompah. Berarti ada si tongat-tongan na iya tau makutumay man mas sempajang. Si runtuh ipaham salah. Maka da iya nalo sapai. Si cowok na iya. Jadi ye kutun nama sempajang si runtuh pahang iya maka de namo de tu mas sempajang yang penting isan ini kali sompah jadi nih. Jadi sekali lagi nih pakai guna salah ye pahangnya padahal de nama koro maksudna. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, teman-teman lebihku sini selesai-selesaiku ya nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iya roh ya senge marisengang lori pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya rega ma'rifatullah sekali lagi tania pak disangam matandre.
Tania pak di sengai ya sengai dia na rapi nareko dia na cocok lebih bicara. Yare kena kada to ya mau lebih bicara pak di sengai lalak bocok tania. Ini adalah pertanyaan berkaitan dengan akidah Islam. Pertanyaan yang berkaitan tentang pekoro tepat tak dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pakutanai sebenarnya tujuannya melorannya supaya makasingnya pede patambai tepat tak dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pak disenangnya, ia pakutanai tujuannya harus hitung-hitungan supaya ia nareko masempajangi bukan sebatas gerakan dan bacaan saja. Jadi ia tujuan pakutanai iseng ini gamile sumpah tujuannya bere nareko masempajangi tania bawa baca-baca si bawa kedo-kedo. Ya. Jadi yang kekan istilah telu temas serang. Ya, kayak gana rasa telu temas serang mega pengertian narekole bawa lo sempajange narekole bawa lo pakasiwen lo ripong Allah Subhanahu wa taala ya sengit telu temas serang itu sempajange ya naru dia wadi terpisah iya naritu kedoe baca-baca si bawa peringerangnya ngabetuan pekor carana meo ki meringerang nah dia nisengi garo isumpah. Oleh karena itu perlu sekali lagi ya sengi ma'rifatullah. Tapi ya mesti paham bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian ya sengi misem Allah Subhanahu wa taala dia nawadi pada carata misengi pada taru batau. Narkumpamang kaisang ya isi ditau angka sahabat tak ya sang umpama ya sengi budi pak disengeta parisengeta oko budi tentu dia nawadi papada pak disengeta lo Allah Subhanahu wa taala magi nasabah salah siddi sifatna Allah Subhanahu wa taala ia naritu Allahu mukhalafatuhu lil hawadisi ia ro Allah taala dekna pada ya rega silanya si bawan pancajiye rilalan aku orangnya napawi makada laisa kamislihi syai'un. Dek gagah mapada-pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemakoni ro pekor carata mengeringerang, pekor carata misengi Allah Subhanahu wa taala. Nilor nyisen. Padahal dekna ro dilepapada parisenget kalau ripong Allah Subhanahu wa taala lo rupa tawe, lo pada na pancajiye. Bapak-bapak sini selaku teman-teman lebihku ibu-ibu yang nama sepong Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ma'rifatullah Subhanahu wa taala, ia tu Allah taala ya dia napa pada tahu berarti dia nawadingi ya nulle dapi akalata maka damagar Allah Subhanahu wa taala. Angka kisah dan mereka yakin mereka pangkalinga kisah. Maka dero Nabi Musa alaihissalam sediwaktu kan yaro Nabi ta pangulutan Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan yalengi gelar kalamullah tahu wadinge mak bicara langsung siba Allah Subhanahu wa taala kalamullah sediwaktu maka dia Nabi Musa puang meloka mitaki pekko jero wujud tak makoro lebih kurang bahasana tapi maka dia Allah Subhanahu wa taala dia mulai minta kak magi nasabayar Allah Subhanahu wa taala tidak terjangkau dia nayule rapi sehingga tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala kulinoe tetapi nasabak bersikerasi Nabi Musa sehingga maka dia Allah taala ikak kita kalau bulu'e Watunna matajalli tajanna Allah Subhanahu wa taala kubulu'e langsung mak betul bulu'e kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ini menjadi sebuah pelajaran maka dah namo pekko pak disengeta papahat talori Allah Subhanahu wa taala deto na yulle rapi. Sehingga iero kemudian pandritata nawerengi siddi aturan siddi pedoman
bagaimana cara kita bermakrifatullah. Iro pandritata naweringi pedoman si dilalang narik komelo ki bermakrifatullah misangi pengollah subhanahu wa ta'ala dan mesti kita. Ya. Masa bangka toto makada dia yang sumpah pengollah ta'ala ke depa witai. Yang kata biasa orang telinga terutama tari mengaku belajar ma'rifat dan misangi ke guruna yang rumah guru. Pekoro carata mari ngerang, pekoro carata misangi pengollah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua carata misangi pengollah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ianartu ma'rifat bil ilmi, ma'rifatullah bil ilmi. Misangi pengollah subhanahu wa ta'ala nisibawai pak disengan. Yang kedua ma'rifatullah bizauq, misangi pengollah subhanahu wa ta'ala bizauq nasibawai rasa hati. Kaya ganaro bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang masih pengollah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah bil ilmi batuanna isangi pengollah subhanahu wa ta'ala berdasarkan pak disengang boleh kega pak disengang boleh akorannya si bawah hadisa dia na boleh jalannya nasaba iro akorannya pengollah subhanahu wa ta'ala penuhi iro hadisa boleh nabitta surona Allah ta'ala berarti si tongat-tongan ia mampu jelaskan tentang pengollah subhanahu wa ta'ala ia naritu akorannya nih si bawah hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'rifat bil ilmi misangi pengollah subhanahu wa ta'ala sebagai pak disangang cara yang pertama ia naritu ma'rifat bit tauhidi rububiyah. Aga ya sema'rifat bitauhidi rububiyah ia naritu misangi pengollah subhanahu wa ta'ala nasibawai siddi ketauhidan makada sininna iya sewa-sewai akkolinoi na pancajimanang oleh pengollah subhanahu wa ta'ala de gaga akkolinoi tania ciptaanna tania pengollah ta'ala mi buai. Jadi narekonya pahan yisan ni makada iya linoe lolo lisana pengollah ta'ala pancaji si teman-teman na marifat ni gitu. Jadi rawasat ya marifatnya tania padi sangat matandre. Narekole pahan ni kemudian leyakini ni makada iya linoe lolo lisana langi tanai api ya manang bintang-bintangnya ulangnya idi rupa tawe olo kolo uai sininna ya mana sewa-sewa pengollah ta'ala pancajiwi ya. Dek gaga sengadinna pengollah ta'ala pancajiwi nareka makasin ro pahatta makasin ro keyakinannya di lalang kita si tongat-tongan kita itu sudah bermakrifat kepada Allah dengan cara ma'rifat bitauhidi rububiyah. Kita bermakrifat kepada Allah dengan cara bertauhid atau mengesahkan Allah melalui rububiyahnya. Jadi dia aneh-aneh si tongan nero pada setengah makrifat itu yang pertama. Dan saya yakin di mana ya pasti saya yakini de gaga ko de na yakin makada angkat pong pancaji sangadina pengollah ta'ala yakin mana ni ope yakin saya yakinnya berarti di ope mana kita sebenarnya sudah termasuk tauhid kita itu sudah tauhid rububiyah berarti yang kemana nih bermarifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua carana bermarifat lori pengollah ta'ala melalui ilmu yang itu melalui pak disangang ma'rifatullah bitauhid uluhiyah yang itu marisangang lori pengollah ta'ala dengan cara makada dek gaga wadile sompah dek gaga okkolinoe
wadile sompa sangadina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Allah wahdahu la syarikalah. Ya Allah ta'ala siddi la syarikalahu. De gaga sekutu baginya. De gaga apa dua ngena. Jadi anarekom kemuki. Makanja to donari lalang atita. Maka dade gaga pualo sompah. Sangadina pengallahu ta'ala. Berarti si tongat-tonganna itu sudah termasuk dalam kategori ta'rifatullah bitauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah, kita mengenal Allah dengan cara mengesahkan dengan tauhid uluhiyah. Mari taki lori pengallahu ta'ala nasibawe cara de gagal yakini, de gagal sumpah sangadina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dan yakinnya di mana ngapain orangnya pasti makanja tok donari lalang atita maka de gagal sumpah sangadina pengallahu ta'ala. Berarti aga, berarti di angkamanan itu termasuk orang yang bermakrifat. Ya. Jadi tidak usah kita terlalu tinggi ya sange makrifat. Ya. Padero Pak Guru mak guru kebatinan salah-salah. Gue itu kapak keluarga ta, engka sahabat ta mak guru makoro. Sebenarnya ada nama makoro. Na puji mi kapang, ma patap-patapue, na puji mi papusi-pusing. Na wering mi patap-patap desa ngaga patap-patapon na. Sehingga beranggapan yang kada tandela de rupa disangnya. Padahal dia nama makoro maksudna ya sange ma'rifat. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, biasanya ma'rifatullah yang ketiga adalah ma'rifatullah bitauhidi asma was sifat. Betuanganna ma'rifat ki lori pengallahu ta'ala. Yisanyi pengallahu subhanahu wa ta'ala dengan cara tauhid asma was sifat. Betuanna leyakini maka daira pengallahu subhanahu wa ta'ala mempunyai angka asengna aseng ia makasingnya ia naritu asmaul husna. Kemudian ia pengallahu ta'ala mempunyai sifat-sifat yang juga mulia. Nah, ya kita nak dan percaya maka da ini lepahan bisa maka da ya pengallahu ta'ala kasana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus dan seterusnya. Angka 10 asera asanna pengallahu ta'ala disebutkan di dalam hadis biasa narekomilodon lori pengallahu ta'ala maka dia pengallahu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya pengallahu ta'ala mempunyai asmaul husna angka asan-asanna ia makasingnya fad'uhu biha arilodon ko nasibai asmaul husna nasibai asan-asanna biasa itu mangkril ya Rahman ya Rahim ya puang ya makasih sia loatanna ya Tawwaf ya Ghaffar ya Rega ya Hayyu ya Qayyum. Biasa le panca di sikiri biasa to le panca di pak donga. Jadi narekon kemuki mak donga lori pengallahu ta'ala nasibah le tepu asmaul husnanya si tonget-tongenna ma'rifat mintu demi sadari aleta. Jadi kita sebenarnya itu sudah bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya pengallahu ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Kegeram ke-20 sifatnya pengallahu ta'ala. Biasa ya gurui. Ya sana sampai Allah ta'ala. Engka wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Ang ke-20 sifatnya pengallahu ta'ala. Narek kole paham dia sifat-sifatnya pengallahu ta'ala. Disatogan ya sana angkan itu mencaji tau ma'rifat pengallahu ta'ala. Jadi ia cara kita bermakrifat. Ia naritu kita ma'rifatullah. Yisengi pengallahu ta'ala dengan cara pak bisa ngambil ilmi dengan 3 jalan. Yang pertama bitauhidi rububiyah, yang kedua bitauhidi uluhiyah, dan yang ketiga bitauhid asma was sifat. Narekon kumoy maka sifat disengeta
maka sifat di sana kita maka da Allah Ta'ala pancajika, maka sifat di sana ta, maka si todonari lalang atita, maka dade gagal sompa sangadina Allah Ta'ala. Kemudian nari kumadongi, biasa letapu ya sana Allah Ta'ala ya Rahman ya Rahim, si tonget-tongenna, angkan itu termasuk orang-orang yang bermakrifat, tetapi baru sebatas makrifat bil ilmi. Marifat lori Allah Subhanahu wa Ta'ala nasi bawai pak disengan. Dia tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua yang paling tinggi dan seharusnya seperti ini yang harus ada. Ia naritu marifat bizauq. Ia naritu marifat lori Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sebawai rasa hati. Kegayasan iya dan sebawang ni Allah Ta'ala pak kalana tetapi ro pak disengena mutamari lalang atinna. Contohnya nisa Allah Ta'ala as-sami'ul basir. Ya ro Allah Ta'ala maha mendengar nang telinga manang agagay. Al-basir maha melihat ni tamanang. Nah ini sana ro Allah Ta'ala as-sami'ul basir sehingga ni tahu ipigau dosa. Jenariasa ma'rifat bizauq. Kisah yang paling sederhana, dulu itu biasa tangkalinga, tapi dia nak merigagai leulangi kisah. Ini contoh biasanya ma'rifat bizauq. Angka si waliullah, biasanya si Abdul Qadir Al-Jailani. Ya si Abdul Qadir Al-Jailani mega muridna. Mak datu muridna si Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi dari seganna muridna si Abdul Qadir Al-Jailani, Siti mi bawa muridna napoji. Siti mi bawa muridna kaminan napoji. Nasabah iya ro siti mi bawa muridna napoji, iya ro murid-murid lainnya masih riati. Sehingga menghadapi lo si Abdul Qadir Al-Jailani. Mengulu ni makada. Puang guru. Guru tak. Mega je tu murid me. Mega tu anak guru me. Mak datu. Tetapi magi na siti mi bawa mu poji. Mu angga aga kidi muridmu. Aga jawabanna si Abdul Qadir Al-Jailani maka dami narekome komisang ni magi ro si dia lo poji angka mana ko baja si pulung koe. Jadi bajanna si pulung manan ni ro murid-muridna. Napa ro murid-muridna narengi si di manu, si di murid, si di anak guru, si di manu, si di topiso. Kemudian naparentangi maka da anak guruku, murid-muridku. Lo ko gera iye manu konrang ia kira-kira degaga mita ko. Jadi harus sininna murid-muridna berpencar. Lo mana ni sapa onrang engka mendre bulu degaga mita tahu nagere angka tama lala goe giling ni kiri kanan degaga tahu nita nagere singkat cerita lisumanan niero murid-muridna bawai manu puragerena kecuali Siddi. Kegero yero muri kaminan napoje si Abdul Qadir Al-Jailani. Makutan ni si Abdul Qadir Jailani makada magi dai mugera iya manu aga jawab na mga murid makadai guru ta onna eta perintanga makada gere iya manu o konrang de gaga nitaka de gaga makita na pura manan ni wonroy agage mendre ka yase bulu ang kalorasa pong Allah Ta'ala mitaka. Tama ka ala ang ke pong Allah Ta'ala. O kawirita si ang ke pong Allah Ta'ala. Tama ka goy nitaka pong Allah Ta'ala. Jadi de gagon rasa di de nitaka pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga de wule gere iya man Agar bisa kita ambil pelajaran di sini. Maka da iya na contoh tahu murid si Abdul Qadir Al-Jailani. Ma'rifatullah bizauq. Tanya bawan na paham maka da iya ro Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui, tetapi iya ro pak disengena mutamari lalang atinna. Tapi narek kepek ko darek ko tahu. Dia nantame pak disengenge marifat lelori lalang atinna. Tentu tisang. Ia korupsi tau salat tu. Mau dijaji mega haji. Profesor kapangnya. Makasing kalalo kapang ustaz okro korupsi. Narek koletanay. Misa gama kada pong Allah Ta'ala maha melihat.
misagamak kada pacalan na pangola ang kanara kapacalan na pangola taala pasti na jawab misal nasaba purawa guru tapi magi na korupsi mo ka magi na mapigo mo pa dosa nasaba iya ro pa disangan na tentang pangola taala o komi akalan na den na mutama rilalang atin na nisa pangola taala maha mengetahui tetapi nasaba o komi lalang akalan na ro pa disangannya kata moi pigaw dosa nisang Allah Ta'ala maha melihat tatamoi na jama-jama iya na tenge pong Allah Ta'ala iya na tenge syariat na pong Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang nama saya pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kemanang mencaji orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kesimpulannya maka dah senge makrifat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tenia pengetahuan tandre. Tenia pengetahuan ia dia najape akalang ye masusai. De makrifat si tongan-tonganna adalah awwaluddin ma'rifatullah. Amula mengena agama ia naritu makrifat. Jadi yang pertama memang kita mesti bermakrifat. Dengan cara aga makrifat bil ilmi. Ia naritu isem Allah Ta'ala sebagai pak disengang. Dengan cara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ya pak disengat tentang makrifat aja na mancaji sebatas pak disengat bawang upwak kalangnya. Diusahakan ya pak disengat tentang makrifat mutamai rilalang atita. Mudah-mudahan engkau manang ina masipong Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga ia pak disengat mancaji pak disengan ilmu yang bermanfaat. Tak dampangi ka narikuang kasalaku minallahi taufik wallahu muwafiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.